Hello, tapi sudah hello. Yang macam sejini ni aja ni tarik kamu ni aja ni bye. Hello, macam jis aku mailim tama kau yak nawani sisun. Hello, macam jis sanggun ni ay kau yak nawani. Lah tama. Usle wo. Usle. Hello baby, ji chang to takle tor ka matama. Welcome soon. Ye kayak na wani. Kala tama na nga takle tor. Anjali. Hello, mo cha ji chong mai liu ji ko. Baby, bala ko kasan mo ne kayo mo sa ngani. Hello, masa sa balak niya sa ji ha. Hello, Pinsa. Di sanggo tori ko ama maizo. Kajibi dokor hona pia sana yak nawa. Keep on you. Hello, baby. Yak nawai. Ji chu mai mai. La, hi baby, म चाहिँ तिम्रो तमा हेलो विक ल फेरि भन्नु ल हाई बेबी म तिम्रो तमा म चाहिँ तबा Can't wait to meet you. खिच्छु पाउला Hi Roji. Hi baby. Ji changmu chama kha. Can't wait to see you. Safe delivery Roji. ल Hello, baby. म चाहिँ तिम्रो चमा. Jajulupa baby. जी छंगु चमा. चिरिम चमा. सबसे चिरिम चमा. सबसे चिरिम हो. चिरिम को चमा. फेरि भन्ने? जजुलुपा बेबी जिसंगु सबसे चिरिमा चमा थ्याङ्क यू हेलो बेबी म चाहिँ तिम्रो कान्छा मामा है ल छिटो निस्किम ल आऊ हेलो जी चाहिँ छङ्गु पौ बालाको वा याक्न वा सुधा हेल्दी चाहिँ वा याक्न हाको वा ने वाक्यङ वा ख वाक्य वा हेलो बाबु अजिला मसेसो नि ड्याडीको छगु बेबी
Kaya kurwai. Hello baby. Jile mau siu ji. Ji sang daddy ka. Kaya kurwai. Cuy ma. Ada mudah. Ek jaga tile. आज नेवा परम्परा अनुसार ठाउँ ढब्जिनेको कार्यक्रम हो ढब्जिनेको कार्यक्रम झी नेवा भाषा ढब्जी दाई इंग्लिशमा बेबिसा दाई खनि आज नेवा परम्परा अनुसार म्याट ठाउँ ढब्जिन छिरेका फुक्कसिन पालम्पा सुबाबी कार्यक्रम जी बाजान छौ सुबाबी तिनुदु जिमी छेसा छेसा क्यासा म्यासा बालक मतलब बुइमा अले याकन आनन्द जी का मतलब या जी न्यापसो ठो न्यापो दिन कुनु लुमुक जयक चोन खानीमा उया या ये ठोली खा बिरा के आ छे ताली बजेका छ के ताली बजे हामी चाहिँ तिम्रो परिवारै भन्छ